Ngoi nore te iwi ko te rā whawhati ko tuatahi noa tēnei o te wiki nei, engari ko tima te ke ngā tohe i roto i te ao tōrangapū. Kei te kororo te Premier ki te hunga pāpā hoi tēnei wā tonu nei. Kei reira tā tātou tu te tōrangapū a te o Kiwa McLean. Nō reira me whakawhiti atu ki aia te o Kiwa kāwehe a Lewisa Wall i te whare pāre mata i tēnei wiki. Kua ki ia kāre te Premier i paku pīrangi ki aia hei minita. Hea ngā kororo o te wā mo tēnei take. Skari aha koa koe nei te wiki whakamutunga mō te mema tōrangapū o reipa a Lewisa Wall. E puta ana ia i pāre mata nei me te pahu nui. Nō te mutunga wiki nei puta i aia te tino take i wehe a ia i te whare miere. Hei tā wō i ki atu ia e te Premier e korerawa ia e whai wāhi ki te rūnanga minita te kāwanatanga. Aha koa te nui o ngā kaupapa i mana ia wō hei ture. Pērā i te ture e pai ai tā te hunga takatāpui mārena tahi. Te pire whakatahe tamariki tārawa ki te pire mō Paige Harris i ngā wiki tata nei. Hei tā wō anō i ngaua ia e te mamai i te kōwhiringa pōti kāhori i te wā i whakahaua ia e reipa kia kaua e whakataetai mō te tūru o Manurewa. I uia e mātau o te reo tātaki te Premier Jacinda Ardern i te rānei, anei wana kōrero. And again, this is where I don't think it necessarily serves anyone well to get into the discussions that I have with our caucus members over what they may or may not do in the future. That's not something that I routinely do with any of our caucus members. I don't think it would be fair to them. And of course, that isn't something that I've done with any other caucus member either. My focus is on acknowledging the role that Lewisa has played. Te o kiwa kene pēr ko te kororo hei tuku mā tāua ki a Lewisa Wall, kei tua o tā wauau te rā e whiti ana. Hoi anora e te rangatira te o kiwa hei te mutunga o tēnei wiki nei, ka haere tō tātou Premier Jacinda Ardern ki tā wāhi, ki te kororo tau hoko hoko. Koe nei te tuatahi o ana haerenga ki tā wāhi mo tēnei kaupapa i ngā tau e rua nei. Nō reira tēnā koa, homai ngā tai pito pito mo tēnei haerenga ana. Koe ia e skori hei te rāhina o te wiki e tū mai nei a rā. Te rāhina pai ka whakaparirau atu te Premier Jacinda Ardern ki Singapore me Hapani. He haerenga tau hoko hoko te mahi. Ki te whakamaui ake i te ohanga o Aotearoa, whai muri i ngā pānga nui, i ngā whakararunga nui o te kōwhiori i ngā tau e rua. Kua hori, ko poi hākena te wāhi whakamutunga i haere ai a te Premier i te tau 2022. Nō reira e Scotty, kaore e kore he haerenga tēnei kuaroa e tāria ana e te Premier e Jacinda Ardern. Te o kiwa pātai whakamutunga ki a koe, kua korero hoki tō tātou Premier Jacinda Ardern mo te tua Aotearoa, e pāna ki te pakanga a rūhia ki roto i te whenua o te Ukraine, he korero hou, tēnei ko puta ake nei i aia, he hanga whakamārama mo tērā. Koe ia pū e skari, koe dei rā te wā tuatahi, kua tukuna e Aotearoa e tahi āpiha o te ope kātua ki tētahi pakanga mai anō i te pakanga tua rua o te ao. Rā, ko tā rātau he tiaki te tomokanga o rūhia o Ukraine, rā ki Tiamana, me te aha e putāna i te Premier rāuatahi ko te minita take ope kātua pēni henare e tahi kōrero hou i tēnei wā tonu nei etahi kōrero ohorere, no reira mō te whānuitanga tēnā toro atu ki te pai tuku o tirā ki ngā pai papori o te reo tātaki o te whānuitanga. Te o kiwa anei kupumihi e utaina atu nei ki runga ki a koe. O tira e utaina tonu tia atu nei ki runga ki a koe i te pai o mahi i roto i ngā āwhiowhiotanga o te ao tōrangapū. Nō reira e te rangatira, anei e mihi atu nei ki a koe. Tēnā koe.